Halo setia sobat Kucing dan Aceng, bertemu lagi dengan Bos Kucing. Iya, ganteng ya. Oke, yang kemarin ada mengadakan HP Goodbye dari tim channel Kucing dan Aceng telah didapati oleh Ati Sumayati dari Kampung Kutruk. Lihat aja di sini nih, di sini. Salah bukan, maksudnya di sini nih, di depan. Lihat aja. Oke. Halo Kucing Aceng, HP-nya sudah saya terima. Lumayan nih, masih bagus HP-nya. Semoga sukses selalu ya. Amin. Selamat menyaksikan komedi Kucing dan Aceng. Enjoy. Mwah. Aduh, gak lulus jasa aing. Asana itu my love aing. Di itu mah my love aing si Cece. Saperkeun ah. Halo Ibu Negara. Naon sia moa? Sia moa kaing, emang na aing monyet. Emang heuh sia mah mirip kos indungna. Alah, kumacak siapa Ibu Negara? Heuh lah kudu ngalah ka kabogong mah. Oh, siapa pangeran dek diuk. Aduh, harus selamat ya kabogo tuh gablag lah. Tentang layangan aing udah ngajak tangkurak tuh bukan beda itu. Coba bekar aing lah. Bebeb, sia karnaon di dia. Kerja hoy bae lah aing boga acara henteu. Maning ngilu aing hayu. Kemana beb? Numpakan embe. Sia numpakan embe. Salah ngongon embe. Pokoknya hayu ilu. Ayo beb. Moa, emang boga embe? Bogalah embe, badul, sapi, anjing. Lah pokoknya kabeh bae. Ya heuh sia boga cocoan. Waktu aing teh. Tah, layangan aing yo. Keren. Pan layangan anak pas cangcut mah aing sih. Bodo amat lah. Yang penting mentang layangan. Nyamper penuh tangkurak heula poe dengan aya. Wah, aing pada keras sound mending kas vokal aing ya, suara aing. Ku menangis bukan karena putus cinta. Woi, tangkurak. Sia Josun. Sia Josun ka aing sia ge Josun. Oh heuh nya aing ge sarua Josun. Aing poho deui. Yo aing ayo. Batu. Mentang layangan yo. Oh. Aing sia tanjut emas sia di babawa. Yang beda amat sia. Mun disarokan cangcut mah aing. Pucak sia. Aing bener wah, layan pas tangkut gitu. Sudah loba omong ayo ilu. Ayolah mentang tanjut emas sia. Asu sia. Yo, neng. Ya, Pak. Yuk. Siap bos. Kamu fokus payungan aku. Cepet. Lama kali kau. Benar tuh payungan aing. Mana yo? Lahan loba. Ulah loba omong sia. Bos, itu mah budak. Oh benar tuh Pak budak. Ada si Gojek mau cangcut saha? Ya, cangcut kemana dibawa-bawa? Oh bener ya cangcut mana dibawa? Sambarkan yuk lah. Bos budak lah. Ayo.
Boceng. Teh jangan kebelet kalau di bawah. Bu abo, mencancut mah aing bae sia. Emang bener met sama kos cangcut Masia. Bener nggak? Geus sia ulah loba omong sia ulah ilujeun aing ka itu malah abur sia. Asu. Abuat sia. Lalu udah. Neng, badinya yang lah yo. Asal teuing. Yuk, Neng. Wih, hayolah balik, geus memang ada jagaan, anu maling mau aja. Atuh mal anu maling geh Neng, pan ieu embe hiji-hijina jang urang kawin. Emang kawin cukup kumbe hiji. Cukup-cukupeun lah Neng, kawin ieu asal sah bae. Dibung amat asal sah doang mah, aing mah kawin hayang nanggap dangdut. Lah balagu jasa hayang nanggap dangdut sagala nyetel radio be nu gandeng. Ih, parah amat sia. Lah sabodo amat. Action. Geus sia ulah loba omong sia ulah ilujeun aing sia. Anci. Action. Atuh mal anu maling geh Neng, pan ieu embe hiji-hijina jang modal urang kawin. Ya baju gitu. Action. Atuh mal aduh. Action. Emang kawin cukup kumbe hiji. Cukup-cukupan lah Neng, jang asah kurang baik. Aduh. Action. Emang kawin cukup kumbe hiji. Cukup-cukupan lah, kawin ieu asal sah bae.